namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel hey yeah namuntlha of course hi ta hi khe hi vulavula hi Boy Sevenza loyi nga ta hi khe hi n'wi linka vhele na kokwani Chauke na timhaka ta timali munhu kwale ku busy blind vhele already mi swonini ku hi previous update ya hina ma kha hlamusela Boy Sevenza ku ri why a holovisa kokwani Chauke and stuff like that. As I was scrolling on TikTok no hlamala man fika ni hlangana live ya Boy Sevenza hi nyama straight siku of course ra 16th August ya ri karhi a hlamusela in detail mhangu leyi nga n'wi humelelela vhele le buncharini ya yena le swi nga related to his bunchara vhele a hi twini ku i te yini Boy Sevenza la okay no pfuka na pundu ni nga yi kerekeni hi xihatla no pfuka ntlela ndze mali wa ka hina ku hayi unright man ani kahle siku ra mhangu wa swinyana loko ni ku ani kahle la ku na kereke ya pastor ene la a kerekeni la loko ani kahle hi loko kwala a ni ku na vanhu lava masecurity vo yimala va va voni va hiza lowu un'wana ta loko a fika la a fika kuma mhani va ka hina ndlwini loko a fika la ndlwini na kana foni ya Pastor Cliff ni ku Pastor Cliff ni kombe ku mita va ku na ri busy na khongelela vanhu hi ku hi fanele lunghisana timhaka ta le kerekeni ku vhiki leri ta nga hela a ku fanele ku pfula kereke vhiki leri nga hela le kerekeni ya Pastor Cliff loko okay ku problem ni ku no tanani ku Pastor KG Pastor ene la va pfuli kereke tanani la ku swona le ka Boy Sevenza ni ku switsongo n'wana ba ni ku switsongo no famba ni ya kerekeni mani wa ka hina wa ni fonela papa Xilo ku na vanhu va le Pitori ve ku mi lave a mi ni pfuna vanhu va le Pitori a ni tivi ku na kumbe loko hi madoda tana hi ta khongela hala kerekeni ni ta mi pfuna loko ni heta va ku hina hi jahini va ku hi fanele hi tlhelela a Giyani va ku ni huma Limpopo lowun'wana ku mina ni huma ayinanini lowun'wana ku mina ni huma Freedom Park lowun'wana ku no kambe lowun'wana u ta huma ku ka mhaka yo va vule tindhawu tinharhu mandonyana va vula tindhawu tinharhu va yisa loko ka ku yeah okay video vhele ya mahlweni swi kahle ni va ni kha ni hlamusela hi context ya so siku ra kona reriya tanihi swi nga ku hlamusela Boy Sevenza a nga titwi kahle swa ku miri wa wu ri swi tweni ku na swin'wana vhele tanihi sweswi a nga munhu loyi a nga na moya wa kereke so i nghena kereke yo karhi of course ya tintambu so loko hi yingisela context ya yena vhele Boy Sevenza i munhu loyi a kota ku va a pfuna na vanhu hi swa layini ya kereke ya tintambu a ni ku na swilo swo tala swi nga kona laha swi endliwandliwaku swi hlamuserini kwala wa kota no vuyisa na nuna kwala mi nga fambeli hi vavanuna xitalo vhevheka swi tala n'wanuna ku i boha n'wansati mosi ya wa swi kota no swi endla sweswiya so hi leswi a nga bisiwa xiswona like ku va n'wi manipulate Boy Sevenza ku a kota ku va va attenda hi ku i va kha pfuna vanhu so a va swi endla impression yo va la ku pfuniwa vanhu lava vhele va nga tela Boy Sevenza ku ta nguba okay a ku twa Boy Sevenza ni vone xitori mina buti yeah va yisa lava va hloniphi na swa xikwembu va yisa lavaya va yisa lava va hloniphi na swa xikwembu va yisa lavaya loko va fika lava fika va ku a yesi va loko va fika lava fika va ku Boy Sevenza u le kwihi la ku pfuniwa hi loko hayi tanani hi ta cina za yona la kerekeni va yisa lava vo fika buti vo fika loko va fika va yisa buti mi ni fonela n'wansati papa Xilo phela le Stephen va teki mali hina i bag ya OBC so yini va yisa lava va fika ka mina loko va fika ka mina va fika va ni komba hi xibamu a ni mini loko ni humi kerekeni ni fike ni cina kerekeni ni twa ni nga yi fili kereke mi ni munhu wo tiyimbelela kerekeni ni nga yi fili kereke ni huma ni khandziya BM
Miza luya kwala a ta ni kondzini u mbala na xikipa xa gushi u na mukhava lowukulu Miza luya. Ya before swi kahle like mi va mi yi twisise kahle so loko se va yela boy sevens ku hi leswi nga ku hlamusela se mali a va tekini le ngamu i kota ku va a fona a hlamusela ku mali va teke mali sefini mali yi tekiwini sefini already se loko va landza boy sevens le kerekeni le so hi kona va nga n'wi landza va n'wi fonela ku a huma so loko se a huma nghena ka BMW kasi already a va n'wi targetini a va n'wi vonini ku hayi loko n'wi landzeriseni boy sevens loko se a huma kerekeni lava ku attenda vona so i ri ku teme mfana wa xikipa xa guchi wa khwiri swi ku yini lexi n'wana xi ondini lexiya swin'wana swi hisa swi tshame movheni leswiya swin'wana movha leyi hi boti a ku ri golf velocity so a ta Miza luya a ta fika ni komba hi swibamu ni pfula kahle ina window a ku chika kwalaho a ni mini munhu wa kani ni ku milawu yile boti Miza luya ku hi lava wena a ni komba hi xibamu van'wani vakereke va ni voni loko ni jika ni ku i hi mfu ku va ta tshilela vakereke ni swi voni ku hey vakereke va chava hi bamu hey boy kwalaya hi loko vo ni jikisa na hala ka xikolo xa le Gazankulu wanetho va yizala no va ni tlelisa hi nani hi khwiri boti va famba henhla ka mina va yizala va ehenhla ka yena va sungula ku ni ba hi xibamu va yizala va le ya madoda so yini kinga va n'wina yini madoda va ku hi lava mali u swi kotisa ku yini swilo so hi we nga khoma gaza ni nge rivali mina lowun'wana a heta ku na ku feva ka TikTok mafuta vanhu lava mi va rhumini va ku mina ku feva ka TikTok a heta ni komba tirhafuli Miza luya ku yo ta rito ri ku pfala nomo a swi ni ku yo ni siku ni rile ni ku yo ya madoda kasi so yini ya madoda i yini kinga va n'wina va yizala va ku he boti u boso wena ka TikTok wena na hi ku nga khoma TikTok na lexi ni la ku fela ku xo ka TikTok se na van'we mi ti vonela va n'wina van'wana mi dyondzisa ku mi ti vonela va ku va ku boso wena ka TikTok na wena ni ku hi yini wena vona mani ka TikTok va yizala va heta kwala va ku va ni tlimba hi boti va ni ba va yizala va ya was it kwala ya hi boti se ri basi loko ni yo tswi va heta va byela mina va ku famba lo da life u taxi sweswe ku ta va heta ku dlaya okay it does make sense because vele endleni live a kha Paulo ke strong boy sevens a kha hlamusela ta mabelo ya yena so live ya kona of course a ku ri leyi andlise leswi wa boy sevens a chavisa nyana swa kona la it was strange nayita so hi leyi ni vulaka le ku siku rin'wana va ta fika kwala ni a va mi kumi at all ma ku se va teka wun'we waloyo ku n'wina mi ta kota ku kumeka ma swi vona se ku ta ku ri problem dasa ni vula mina ku nkarhi wun'wana na life leyi kahle kahle mi fanele mi nga yi lehisangi lomu ni swi vutisa okay leswi nga ndlisa xo so mhaka ya boy sevens ya tika swinene because i holove na vanhu vo tala swinene se mi nga kuma ku yena fika hleketela van'wani va ka Gaza ende mi fika mi tlhela mi kuma ku a hi vona vanhu lava va nga fika va n'wi rhoba lavo fika va teka that opportunity hi ku vona ku i holova na vanhu vo tala va ku ha nghena i ta fika hleketela va lava a holova na ku na hikuva swona tshama kha holova na vokokwani Chauke and stuff like that ni sure ku vo nghenisa swona va hisa va ku hayi hi ta n'wi kuma kahle Miza loyi hi ta hi be kahle la hi ku holova na vanhu vo tala so a nga swi tivi i ncini lexi nga n'wi dya kahle i boy sevens i problem leyi nga kona yaleyo hi ku i holova na vanhu vo talo it's a problem va ni byelise sweswo be va yizala loko mi ni voni load life ni teta a ni fanele a ni nga ta loada life mina ni tsakini mina yeah mara no vo Chauka kha tsaka ku ari Chauke va ta ku kuma na wehe van'wani vanhu no vo Chauka kha tsaka Chauka ku ari u biwile boy sevens basithu ivi kwalaya vanhu lava va ni kandziyela ni zama ku cukumeta xikhiya xa BMW ya mina le xi ya kule voni mihlovo leyi vanhu mi tshama vo munhu a biwa
a biwa munhu yo wi u ta rila u kha u ti vona tigani a wu na mona matimba yo tsutsuma loko se ku fiki swilo leswiya vanhu va kahle vanhu va kahle ni ku yo vanhu va kereke va hlamala ku ri mfundhisi loyi nga ta hi yena laha kerekeni u yi kwihi mfundhisi loyi a ni nga ta hi yena kerekeni danke mfundhisi loyi hi nga ta hi yena kerekeni u yi kwihi kasi loko bohi masitho a ni mini munhu wo yimbelela mi ni pfuna vanhu hi vazala no phungela mara ni ti pfune vanhu a swi hlekiswa vava i vanhu lava va kandziyela hi le ka boy 7 tsampfela ka gasa madya swakwe vanhu lava va ni kandziyele vanhu va ni kandziyela masitho va ni kandziyela vanhu lavaya loko va heta ku ni kandziyela masitho ni teke ku ni tshamisiwa hala sayitini hala masitho va dumisa movha ya mina leyi va yi dumisa movha ya mina va tlhela va driver mina ya kwihi ya leyi lowun'wana a vulavula Xitswana lowun'wana a vulavula leswa Swizulu leswa Swizulu leswi lowun'wana i Muchangana wa khwiri a ni n'wi tivi Mizabiyani ndo sungula ku vona munhu wa khwiri hi ndlela leyi a ni n'wi tivi a ni teka hi hala Mangala va tlhari ngopfu va iza vanhu a ku mfo endla cash send wo tekula na mali ni endla cash send ya mali wa vo tshama u ri na mali bank swi kahle ngopfu leswi mali ya mi ya vusiwana Xikwembu a xi va katekisi vanhu valava a xi mi katekisi vanhu madota maka mani twa van'wini a xi mi katekisi Xikwembu mali ya mi ya vusiwana va ni tlerisa hi xikosi vanhu lavaya va ni tlerisa hi xikosi manziti loko va fika Mangalani movha liya na hi vonangi liya ku yi yimi kwihi liya ku ri seni a ni seni va ta ni tshika lani ni se ni crema number plate wa ta yi crema number plate wa ta yi crema number plate se a ni la ku tlhelela gaza ku ri sweswi ni ya langutisa swilo leswiya swa tikhamera mara swilo leswi a swi lavi leswo lwa hi maphorisa mani la ku lwa hi maphorisa hi mhaku swigevenga loko swo za swi ku hlula loko wena u acta ka swigevenga swa ku dlaya ya hayi loko tweni boy 7 so loko ni kha ni yingisela video clip ya yena vhele swi tikomba ku ri mali ya ku hlaya swinene ku van'wana kha va suggesta ku maybe kumbexana a nga kha vula ku i tekeliwe ma 40 or 50,000 swi komba mali ya kho yi safini a yi tele swinene because na hi context ya yena vhele i hlamusele ku mali a yi savini kusukela ka n'hweti ya of course I save from January up to now loko se vhele ta robo swi komba ku a yi hlayele mali ya kona ya tekeriwa mali yin'wana yo tala ngopfu mani ni n'wi vutisi Rixile a post baki Rixile loko hi Rixile i mani munhu baki yaleyo a ka a ni xavisa mali ya so a ni tiko a yi ya mani loko a yi posta Rixile ni ku na yi lava baki yaleyo a ni la ku xava movha ti to huwa mi rhandza swilo ti wela ni ku na ku xava timovha ta kahle nyana ni n'wi a postini loko ku va wa ha ri na xona xilo lexa ni ku i mani munhu ni ku ni ta ku hlamula hey mantojana a ni tleli mativa hi ku lava mali mi ni bayisisini madota mi ni bayisisini mi ni bayisisini mi tsandzeka ku khutuza Nigeria na Makula mi ta mi ta chulukisa munhu wa ka n'wina ni yisa ku ri mfumo kaya mi ni bayisisini madota a ni koti no dya ma swi vohi leswakudya i leswi swakudya a ni koti no dya i leswi swakudya a ni koti no dya swi swa vava madota swa vava se ni kombela ku mi nyika mali ya mina madota no kombela na swita swo tala a ni mi dlayanga a ni holovi na van'wina mina na nyimpi ya van'wana ni yi tivi se ni kombela ku ri van'wina ebot wa vona leswo ni tlela va kha va ni kandziyela va yiza lava va ku mi nga n'wi bi nhloko mi yiza lowo wa swita va ni kandziyela va yiza va kha va foyinela na ti-video call va ku dlaya munhu yaloye ni ku so ni nge ngeti nakambe
ni nge nkeli a boha mirhi nsa a nga vaviseka nhloko na nhlama swo a nga ha pfimbapfimbi mirini okay loko va ni teka movha ya mina ni ku va ku ni dlayeni vayisa lava waswitwa ni ku kinga ya van'we i yini madoda kinga ya van'we i yini kinga ya n'we va yini waswitwa a ni vuli inani 40,000 ka nja tirhimi ta 40,000 a ni vuli 40,000 mi a ni vuli 40,000 mali yo tala mani leyi va nga yi teka a yo tala leswo himbeleta yo tlula van'wana leyi ni kota ku hanya hi yona mina hi leyi va nga yi teka mi ni biwu ngopfu a mi swi vonangi a mi swi vonangi a mi swi vonangi va tlhela va foyinelana vanhu u biwile mi twa nge ni ta mi yema a ni twi la nhlokweni la nhlokweni a ni twi a nhlokweni a ni twi va nhlokweni la a ni twi swi komba ku ri mali yo vonaka because a kha a kombisa ku i lava ku xava na yindlu I mean i lava ku aka na yindlu sweswiya a xava na timovha teta aka ku ti vuleni so vhele is already started i beliwe mali kwale bucharini a safini ka va tesa na bag ya ka obisi leswi a hlayaka swo so ya in overall leswi a kharila hi swi loko a va vuyise mali ya yena so ni nga ti ku matsotsi va nga va ha vuyisa mali na a ni tivi sweswo ku va nga ha yi vuyisa mali na so leswi a rilaka hi swona loko a va vuyise mali and then vhele va tlhela va n'wi withdraw-sa na mali ka khadi ra yena ya 5,000 rand tanihi swi nga limit ya yena so hayaya se swa hlupha swilo leswi because va tshama kha bomisa timali boy sevens ti-type tetiya lava mina a ni mi tshama mi kha mi cheka ku ri ni posta yini namuntlha ni posti swin'wana hi leswi vana lava mina as you can see ni vone various clips vya kha bombisa na mali so swin'wana ku ti dlayisa boy sevens vana ni careful swin'wana ku ze ku na ni demo kombisa vanhu va humelela va tlhela va nga kombisi swilo hikuva munhu i viki ti exposer loko nga tshembangi nchumu hikuva swi ti kumbe loko a mi tshembangi nchumu boy sevens loko va ze va mi gongondela fasterini mi nga na xibamu n'wina so hopefully mi dyondze swin'wana hi leswo loko ri amukeza subscribe a ni ta kasi why swilo swo nghenisa weyiti swi tirha fast ku tlula swilo swo ondzisa weyiti like I'm confused ku na vanhu vo tala lava ni nga va vona ne sweswi va gain weight hi ndlela yin'wana ya dangerous mara a hina loko hi tirhisa swo luza weyiti a swi tirhi no tirha kahle like why kumbe u tirhisa swa wrong